Tēnā tātou nau mai ki konei ki Pai Hāku Manu, ki te whakataetae Kapa Haka Kura tuatahi o Te Arawa, kua mai waimari e mātou i te piringa mai o Uncle Hōhua i te ata nei, nō reira e taia nei koe te whakamārama atu, ko wai koe nohea koe me au mahi te rangi nei. Tēnā rā, ko Hōhua taku ingoa, he nui aku toronga ki ngā tōpito katoa o tēnei rohe, te waka o Te Arawa, he au tiano he nui anō hoki o ki toronga ki ngā iwi o waho, engari ko taku manawa, ko taku ngākau katoa i tupu ake i te awa hau he Ngāti Rangi Wewe. Rawe. Nō reira, he aha ngā āhuatanga whakaritirite a te kai whakawā i muri tana tainga mai ki ngā whakataetae nei? Ko te mea nui, te hunga kai whakawā, he kawe mai i a rātau pūkega i runga i te ngākau kimi rongoa, i runga i te ngākau whakatupu, i a tātou taiririki. Māra mana te kite i te rangi nei i te hua o te tuku, i te hua o te poipoi, te hua o te rūmaki a tātou tamariki ki e nei pai. Māra mapai te kite i rā, i te tupu mato, a ngā roki a te ao kapurangi, nei te kōpiha haka o Te Arawa, nei ngā hua kumara tairiki, ko takoto ki te tūhara, ko ripo nei te kakara ki te ao, e rongo ai te ao i tōna tāwara. Ka rau e tērā. Nō reira, ko neke atu i te kaunga kapa kua tū, ko etahi o ngā kura e ruanga kapa no te kura kotahi, he hau whakaaro ki tawa āhuatanga? Mopi pēnei taku kōrero, Te Arawa he iwi haka. Māra mana te kite. Ko ina pia i rua i torua i wetahi tīma. Engari ko te mea pai ki au, ko te taumata, koa te tairiki, ko te taumata kai runga no atu. Me te mana hoki, ka tahuri atu au ki tēnei hunga kai whakawā. Kua nuka atu te rua te kautau pia au e whakawāna i tēnei whakataetae. O te hunga kai whakawā i konei i au e whakawāna i a rātau i te kura tuatahi. Engari e hari koa katoa nau ki tēnei hunga kai whakawā. I te mea iau i tiro haere ana, rātau katoa he toki ki a rātau mahi. Waimaria katoa na Te Arawa e tupu ana te kaunga o te hunga kai whakawā. He hunga hou ki ngā mahi kai whakawā, engari harei te hunga hau ki ngā mahi haka. Ira, ko pēnei ki enei tamariki, kua hia tau e haka ana ia te tau. I nāi nei, ko hoki mai rātau ki te whakawā i a rātau tamariki. Rau e tērā. He toko maha ngā tāngata e kuhu mai ana i te ata nei. He hoa whakaaro ki te taiao o te whakataetae nei? Te taiao o te whakataetae, he mea pai, te mea ko pēnei katoa mai ngā mātua ki te tautoko. Engari ki au nei, he kaupapa pai tēnei, he kaupapa ora, mo tēnei ao taka ore noho nei tātou. I te mea ko te taiao o te ao Māori i tēnei wā, kāre pia i te tino pai. I te mea hau kere nui tiana tātou, pai kia tuake ko enei kaupapa ora, ki te whaka ora i a tātou, e mahara i tātou. He ao anō i tā te ao te kāwanatanga i wā rātau whakahau ki a tātou. He ao pai, ana ko te ao tēnei e whakatupu nei i a tātou tamariki. Tōnā wā, ko rātau ngā mea, ngā maroro, kokoti, whakaihuaka, mō tau te haere ake ana. Me te mea noki, kaupapa ora, kaupapa pai, i enei kaupapa kino e tuake nei, ko te taiao o te ao moko, i roto i a tātou kauana ko Te Arawa, engari ko te ao Māori putanua, he pai, he ora. He tino kapatau i tēnei wā? E tai ane koe te whakahua? I tēnei wā, e harai te mea, ko ki te au tētahi kapa, kai mua no atu, engari ko te waka kai mua no atu i tēnei wā, ko tāua ko Te Arawa. Rawe. Pātai whakamutunga, he hapea o Ruamata, mo tēnei reanga o ngā tamariki i ngā te kautau e haere mai ana? Kua otike i a rātau, te aupiki, tua atu i ngā wawata i roto i au. Pono nei, weinei tamariki, he pakariake iau i te wā iau e pērā na te pakeke. Kāre kore, ka pērā na iau te pakeke i nāi nei, ka pakarike atu. So, ko te ao o te apōpō mo te haka e mōhio pai ana e ora pai ana. Te ao apōpō rātau, te hunga ngā rangatira o te apōpō, te ao e hara mai ne e ngāo ki tata ana mai e pai ana tātou.
Kāre pēr te rei whakautu te pātai, engari ai, engari rau ngā kōrero, he kura huna ki roto rau. E mihi nui ana ki a tātou e te whānau. Kia ora. Kia ora rā, e te whare, tēnā rā koutou. Hoi, te tokorua, te whakaike mai, runga i te atāmira, kua hau tēnei, kua rua me to hami ora. Tūhaurangi, Ngāti whakaue, Ngāti piki ao, te whānau apanui. Tēnā tātou, ko manaia Luas wanoa hau, he uri tēnei no Te Arawa whānui, Ngāti awa, Ngāti kahungunu me nai tūhua e hoki. E hoa mā, kua tai tātou, ki te haurua whakamutunga o te rānei. I hope you all had a nice, long lunch break, filled yourself up, ready to welcome on our tamaiti, our tamariki, to finish us off for the day. No reire hoa mā, for those of you that have just joined us today, we're just going to go over our house rules. Kia marama ai te katoa, ngā tikanga o tēnei whare. No reira. E te whānau, our fire exits or our emergency exits are to the left and the right. So you'll see the green sign with the man running away. Those are our exits. Engari, please do not run in the case of emergencies, and please do not forget your tamariki. Kia ora. When there is a group performing on stage, we ask that you please make sure you are seated. Ka pai, no moving around, no talking. If you have some tamariki with you, make sure they're either sitting on your lap or they're sitting down being quiet. E hoa mā, those of you on the grandstand, in the last session, we heard a few seats banging down when our kapa were on stage. That is a very big distraction, and sometimes it puts the kids off. So we ask, stay seated, stay quiet. If you want to talk, go outside. Ka pai. Alongside that, e te whānau, there is strictly no photos or videos to be taken while our tamariki are up here performing. Now, we have some amazing videographers and photographers who are going to take the best possible pikitia of your tamariki. No reira, leave it to them, e te whānau. You'll see all the videos and the photos on Facebook and on the different Instagram pages. Kia ora. We're lucky to have our very own local Gecko Productions live streaming our Kapa Haka ai te rānei.
You can find the replay on the local Gecko Productions Facebook, but also on the Te Arawa FM Facebook page, I believe. Ahoe anō, this is a smoke-free and vape-free event. So we ask that you do not smoke or vape at this event or anywhere on site. Ka pai. There's to be no kai or food in this area e te whānau, so please listen. It's one less thing for our kaimahi to have to go around and pick up everyone's kai rubbish and wrappers and things like that. So if you are wanting a kai, please make your way outside those doors and find yourself a seat out there. Kia ora. Just for those of us coming in, kia tere mai koutou, hei akua nei ka eke mai tō tātou kapa. For those of you coming in, please be quick in finding a seat. Reminder, be a tidy kiwi, ka pai. Place your rubbish in the rubbish bins. Just want to take the time, kia mihi atu, ki ngā kaitau toko o tēnei kaupapa, to our sponsors of our event. Te Arawa Kapa Haka Charitable Trust, Whangamoa Trust, the Rotorua Principals Association, and Rotorua 15 Trust. Tēnā rawa tū koutou. Kia ora, paki mai. We also just want to take this time to acknowledge all of our tamariki who have performed throughout this weekend. So I'm going to hand it over to Ruamata to announce the kapa who performed last night. Ka pai, te kura o te whakarewa-rewa, te umu o pūiti no te koutu, te whare kura o ngā tirongo mai poni-poni, huru ngā te rangi nohi-nohi, and mata whaura. Paki mai! And Manaia, would you like to go over our kapa that performed this morning? Ngā pura tuawhiti o te koutu, Rotorua Intermediate, Lynmore School, Mokoia Intermediate, te kura kaupapa Māori o Hurunga te Rangi, me te kura kaupapa Māori o Whakarewa I te reo ki tūwhare toa. Paki mai. E hoa mā kia mohi o mai koutou, there are 5 kura who will qualify from this competition, who will then go on and participate in Te Mana Kuratahi, which is being held in Tauranga Moana next year. Now, I believe Tauranga Moana had their primary school regionals yesterday as well, if that's correct. But also, pirangi au te mihi kia koutou ngā kai whakawā, mihi ana kia koutou, wa tatara ki te mutunga o te rā, kia kaha, hope you've had a good lunch. Ai, tēnā koe ngā tarawahi. E hoa we still got a bit of time to kill, so I think we might have a little bit of a hand game. Our judges might remember our game from yesterday. This is just to whakahihiko I te tinana, I te wairua, I te henengaro. So Manaia, would you do... Oh no, e hoa kua pai tātou, our kapa are ready. Ka pai. Ko te kapa ka whakaeke mai nei, ko pukeroa o Ruamata. Ko pukeroa o Ruamata te maunga, ko Te Arawa te waka, ko utuhina te awa, ko te Rotorua nui a kahumata momo I te moana, ko te pāpai I oru te marae, ko Ngāti whakau e te iwi, ko tama te kapua te tangata. Ko ngā kai whakaako o tēnei kapa, ko Cinnamon Barlow, Granger Church, me te Wairere Ngaia. Ko ngā waiata o tēnei kapa, ko te whakaeke, ko te heke ngā pukeroa o Ruamata. Ko te mōteatea e noho ana I runga I taku taumata o ngongotaha. Waiata ringa te reo o taiporotu. Poi, ngā uri o piki ao rāua ko re reiao. Haka, haotia, Whakawātea te wharau o tohora whakarua. Nā ne, e karanga ana ki ngā kaitātaki o tēnei kapa tēnā hara mai. Te kaitātaki tāne, Hāli, Raureti Pari. Anā, ko te kaitātaki wahine, ko Ahi Kāroa Morgan. Paki mai. Nō reira e te whare, paki atu kia haruru mai te whare, ia pukeroa o Ruamata!
Te me tua tai ki ngatua, nāringa mea katoa. Ko te me tua roa ki aringu ni tūne ki a pap tūna kai sakatone, tēnā kua roa. Ko te me tua tūra ki arai te kua we, ki tua te arai. Tako tamai, tako tamai, tako tamai. Ka ki mai ngā me ki a tā te te ngora. Kia tāma te ringine ki te whakanui a tēnei ka papa o te rā. Tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Ko tōku rā tōku oho, tōku rā tōku mapi mai rā. Ko taku ahera e kaupapa mo te aki ko tōku kura. Ko mātai te rā, he kawe te reo me ona hohonitonga. He whakamana i ngā iwi o te reo. He whakamana i ngā iwi. He whakamana i ngā kaupapa o te iwi Māori. He kawe i ngā mahi o ki tūpina. Ka timata maki a mātou. Ko te reo te tirua e rea ngā tonga kia kore ai e ngaro pira ki te moa. Toi tū te reo, toi tū te mana motu ake, toi tū te tiriti. O reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā. E mahana rei, rukai tāku tai mata i ngā ngātaha. Ka titi o papararo, au ki Rotorua, nui a ka humata mamai. Ka tūau au ki te motu tapu a titira, i tata pea e te kawa. Ki te roto iti, ki te ai e i, he matu ki tuki a rara.
ki au ia hau. Tima tāku kōrero ki hea. Tēnei kapa whakaka ira ira. Hirangi! O he ara tēnei kaupapa. Kei te whakaka tea! Mahuarahi! Rereke! Matio! Mahima! Wapaka koreke! Te whakapapa o te kiri! Wapakapa te tāta ringa mahe! Nari paparai! Mati kōlo kōlo tangata toi! Tū! Te whenua ki hea! Hauti au! Hauti au! Komaira! Komaira! Ngā takete! Ngā parakino! Ngā haukino e! E waka tūpato! I ngā pāku! E waka hihore I ngā wai! Utuhina! Te rotarua nui ātaru! Whakatikahia! Whakatikahia! Whakatikahia e! Komaira e whakateika! Mātātou! Māramatahi! Mātātou ngā tamariki e! E tū! E ho! E tautoko I te kaupapane! Ko tātou ngā hurahura ārua! Hauti au! Hauti au! Matu maro maro tangata toi tū te whenua e! Iha! Hauti au! Tamau! Purunga te rangi, ai o tū, rangi waho, pukaki, te roro te rangi, tuna hopu, ngā koro mātua o Ngāti whakaue ki o hina mutu. Rama te kopua, te papai ahu, tuna hopu, wara te hoata, te roro te rangi, te kuira, ngā marae o Ngāti whakaue ki o hina mutu. Ko ki nei au e ki tōku whakakārina ki o hina mutu ki ngā ahu mawai. Hāku karamatua! Te titi wa whakarunga. Riku te roa o Ruamata te maunga I no hia. E tōku tupu nara tai ka haupapa. Whakahi ātura. Tōku tūranga mai mai e tū e tōku whare mātauranga. I tōku whenua tarikura. I te whārai o tā hora whakarua. Hei whakaruru hai. O ngā uri o ātiue. Ki o hine mutu. Tūwai. Te manaaro kai ko haupapa. Tūwai. Topu ke rā o Ruamata. Tūwai, tūwai, tūwai e. Etu. Euri. Tikua. Ora. Tēnā rā koutou ngā tamariki o Pukeroa, Orua whata. Huhu, black and yellow, iro iro. Uho, kāraue, kāraue. Te kaunga ke ao te tūnei ei, Ai. e te parata. Ai, kia ora. Rawe, he rawe te rongo I ngā waiata tawhito, ka waiata hea I tā tāmira nei. I heard an Aori no roto mai o Ngāti Whakaue te reo taiporutu Ai. for the waiata āringa. En koera te mea pai o enei o ngā whakataetae, etahi o ngā ropu kei te mautonu ki ngā waiata tawhito. It's cool. Ai. It's cool to hear. Mena kāre koutou e mōhio ki te take o tērā haka te hao tiahu. Te hao tiahu. Tia, Ki roto I te tau rua mano rua te kau, 2020, 2021 pia. Tētahi wahine, there was a lady, her name, or a girl, her name was Greta Thunberg, and when all that global warming was happening, she said that saying, how dare you? All right, and that's what they were saying in that haka whānau, how tiahu, how tiahu. I'm going to use that now. Ai, how tiahu, how tiahu whānau, how tiahu o David Seymour, Yeah. Ka pai, e te whānau,
Kei te heke maua ko pare toro i te atamira, and we're just going to wait for the next ropu. But while we're waiting, we're lucky enough to have some DJs play us some waiata. DJ noise. Ka poi. Hei a koe nei e te whānau.
Kia ora whānau, kia ora, kia ora. Yes, our handsome faces are back on the stage. Nah, it's like only my handsome face. Ka pai te whānau. Before we move on, I've spotted in the crowd ngā te komiti, ngā kai whakahaere o te mana kuratahi no reira. Tēnei te tuake nei, te mihi kia koutou. Jack Te Moana, me tōtira, the executive team of Te Mana Kuratahi. Tēnā koutou, nau mai, hara mai, ki tēnei rohe tāhua o Te Arawa waka. Kia ora. All right, whānau, so I do see that our seats have been filled up again. It does look like we have a few new faces in here, so nau mai, haere mai. Welcome to our Kapa Haka Festival for our tamariki. 18 kura are taking part in this competition. But just a few of our house rules. The main ones are, just please be tidy, take all your rubbish with you. No loud talking as well. If you have a wire pūkoro or a phone, please turn that off, put it on silent, just because there are a few ringings happening while the tamariki are on stage. So put our phones on silent, whānau. Ai, kia ora. Ka pai. Before we move on to, I tai mai tētahi whakakai taringa, he mau taringa kia hau. Me he mea nau tēnei, hara mai ki te taho te atamira ki te tiki. Otherwise, I'll take it home, sterilise it and use it for myself. Aye, it's a pretty good earring, whānau, pretty good. Yeah, one of those Māori business earrings. Ooh. Expensive. Expensive kind, the online type. Yeah. Ka pai, ko te kapa e whai ake nei, ko te kurataka waina o Kaitao Intermediate. Ko wai kua tai mai ki te mātaki a Kaitao. Ka pai, rau e te kite. Ai. He whakamārama o tēnei kapa, ko ngongotaha te maunga, ko Rotorua nui a kahumata momo i te moana, ko Te Arawa te waka, ko Te Arawa te iwi, tihei mauri ora. Our kapa consists of tamariki age between 10 and 13 years old. We are made up of Ruamata and mainstream students, some first-time performers as well. Our kura sits beneath our guardian maunga ngongotaha. Our name, Kaitao Roto Hoka Hoka, is derived from two land blocks. The first is Kaitao, where Western Heights High School and Kaitao Middle School currently sit. And the second is Roto Hoka Hoka, Sunset, Pukehangi, and the Glenholme areas. Together they are known as Kaitao Roto Hoka Hoka blocks. On behalf of our kaihaka and kaiako, we would like to mihi to everyone who helped us on our journey towards standing at regionals. Particularly our Kaitao whānau, a special acknowledgement goes out to all our whānau at home who sacrificed whānau time to allow us to practice on weekends and holidays. Tēnei te mihi kia koutou katoa. Finally, best of luck to all the competing rōpū. Ka pai e te whānau, ko ngā pauako, o tēnei kapa, ko te piki kōtuku Rogers, ko Rāmari Kingi Albert Raua, ko Richard Wharerahi. Ko ngā kaita, ko te kaitātaki tāne, ko Hone Merisip, ko te kaitātaki wahine, ko Marianne Sherrington, whakanuia Raua. Ko te waiata tira, marangara. Ko te whakaeke, ngā pūkōrero o te uri o uenuku kōpako. Te waiata tawhito, te tau e. Te waiata āringa, te paki o matariki. Te poi, tūpuna whai aipo. Te haka, aurākina. Te whakawātea, ngā whetū tai aho aho. Ka pai e te whānau, kia tahi anō te piki paki paki, mo tēnei rōpū, ko te Kapa Haka o Kaitao Roto Hoka Hoka.
I te koe! Pare korero!
Matariki, Auanui. Te tiki te rangi mai ki aita, Kanapa mai te marangi nui. Ia hoi no mai kata e kara taki moku i te ao. Kari ka mai, e ko mahu konga, mahu kahi mai, e ko kare ua, akina te Ka pai te whānau, hangu mai te whare! Rawe ki te rangona i ngā waiata tawhito e prei ana i rongo au i te marangara. Oi, rawe rawa atu. Ara kua maranga te mana o te taiohi. Ai tēnei rā, ai e rā waiata. And, you know, ka hoki aku mahara ki te wā I tīmata ngā whakanuia. And one of the biggest reasons for it was to revitalise our waiata, you know, I titoa e o a kui maa koroma. And kei te kite, kua ora, kua ao e rā wawata. Ai, nō reira, paku whakamāramatanga. For the people who've just come in, please, if you see a green sign that says fire exit, please, if there's a fire or earthquake, make your way out those doors safely, whānau. Kia ora. Ka pai tēnā koe rapata. Me te mea hoki e te whānau, kei te rongo tonu, tātou i te pāopao o ngā tūru, koutou ngā tamariki. Ai, auwe. Kia tūpato. Kia tūpato. Me whai whakaro ki te hunga e tū mai nei. Ai, kia ora. So when our tamariki are performing, please bear in mind that when you're playing on those seats or when those chairs on the grandstands come down, it's loud. Everyone can hear it. Ai, kua mahi kaha e nei tamariki mo te rangi nei. You know, don't take away their moment to shine, whānau. Just observe, eh? Just observe. But anyways, if you are watching the performance and you think to yourself, oh, maybe I'll take a photo, maybe I'll take a video. Please don't, whānau, because there are some professional camera operators over here, you know, professionals in the house. So kia ora rā, local Gecko productions, mō koutou mahi katoa. Tika, and you know, I've actually been seeing the photos pop up on my Instagram For You page, and he kaungarawa, nō reira, kaore he hua o te tango pikita I tō waia, kei te purangi, kei te pai āhua, ngā whakāhua o tō kapa o tō tamaiti. Haere atu ki reira, ki te kite I ngā whakāhua me ngā whitiata. Kia kaua hoki tātou e wareware, this is a smoke-free area, means no vapes, no hikoriti, none of that in this vicinity, whānau. Please take it outside. I mean, it's not like we have to anyway, te mea hea wahi kore tātou ngā whānau nei. Ai. Setting the example. Ka pai te whānau, we're going to do my favourite thing. We're going to play some songs, and I'm going to walk off the stage. Yeah. And you'll see me again when our next kapa is ready to go. Ka pai te whānau.
Ka pai e te whānau. Kia ora e te whānau. Wuhi! A te ahua nei kua rite, a te rōpū e whai nei. Put your hands together and make some noise if you're here to watch te kura o Hirewini and Rangi Haka Haka. Woohoo! Nō reira, ko te pēpeha o te kura nei, ko ngongotaha te maunga, ko Rotorua nui a Kaumata mamo e te roto, ko Te Arawa te iwi, ko Ngāti whakau e te hapū, ko tama te kapua, te tangata. Ui! Ko ngā pauako o tēnei kapa, ko taruke, ranga whenua, rāua, ko himiona te rangi. Kia ora. Nō reira, anei, e whai ake nei ngā wāta o tēnei kapa, ko te Puna Whitiki he ingoa, i ta paina hei whakanuia i ngā pepeha o ngā kura e rua. Te kura o Hirewini, te puna o te tumanako, te rangi haka haka, whai a te mātauranga hei Whitiki mo te iwi, kia toa ai, kia tūranga tira ai, nā kepa e hau. Ai, no te kōrero tiku iho o te puna o tūhoi, he puna tapu e hono ana i te ao wairua ki te ao kiko kiko. Ka whai te rōpū nei ngā uara o te manawaroa, te kotaitanga, me te hononga. Nō reira, ko te kaitātaki tāne, me te kaitātaki wahine, ko Isaiah kōpū, ko Kaimani Bachman anō hoki. Ka kahata whakanui a rāua e te whānau. Ka kapoa te Puna Whitiki, te kaha o tō mātou tuakiri Māori. Te reo me te ahurea, kei raro hoki te manaakitanga o Ngāti Whakaue. Ka rangona, ka kōrerohia, ka kitea, ka whakatinanahia te tuakiri, te reo me ngā tikanga o te hapū. He whakamaharatanga i a rā ki ngā uara, ka whaia e mātou me te mana o mātou tūpuna. Ka pai e te whānau. Make some noise for te kura o Hirewini me te rangi haka haka. Kia ora! Woo!
te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakātike. Uwe, I te puko te pū, ko te rito, te wu, ko te take. Te pūkena, te wānana, te tauro, ko te tauro. Tēnei rā te awhianuku, te awhiarangi nā te arara, te matua nui, I paua te take. Uwe nuku, ewe rani, ewe tēnei katoa. Hiringa e te tipua, ki te tāwhito, ki te kāhui, o nā tuatua. Haumi e, hui e! Tai ki e! Ki te whare e tūnei, ki te papa e takoto nei, tēnā kōrua. Te unga mā taipo, koutou kua hau, I te kupenga tara mai nuku. Haere atu rā. Ki o tātou hunga ora e nō nei, kei te mihi. Hei rā mātou te Puna Whitiki e tūnei, ki te tuku atu e ne mi mana, ina mi māha kia koutou katoa. Kaure roa no korero, no reira, tēnā koutou katoa. E tā mai e tā wara mue I kimi nā mue I ranga hau Ki te pō uri ki te pō tango ahara te kima ue nuku auri Ki te puta he wai te tapai a ki tea re nei Ki te puta he tāne tapai a ki tea o te rangi e tū nei I ngā wana e tāti puna tāne pirikaki ki rungara Koi a te rangi pua te ae tū nei E te mōreo, kei ngā mātā wako o Te Arawa. Oi ataku wako o te reo Māori. Te matanga o te reo, te pītau whakareo o te kupu. Nā tātou te reo, nā tārangi, nā tānuku, ti ai! Mauriara! Marera ia te reo, marera. E kore ngaro, tu mātau rea take lake. Mai o tu tātou reo, uri kota, uri koki. Wā kapa ki au e,
Te
Hei toku hui a hure a Te Arawa. Hei whakatōpingi a te tū a te Puna Whitiki. Yoki ki te kainga ki nā huatanga, ki nā momo reo, e kara whiwhi nei i ngā koe ke a Te Arawa. Hei whakatete, hei whakatātā ki ringa a Te Arawa. Haputu, o te whakawātea e haere ake nei. Hei whakarite nā mai e te pō. E kopi, e ore, e wāta, e aka te kai. Hei nā uri a Te Arawa, toi atanu mai te kauwai. Paki mai ki a te Puna Whitiki! No te kura o hereweni a me te rangi haka, tēnā rawa tu koutou tamariki mā. Tēnā koutou. Alrighty, te whānau, we just have one quick announcement before we let everyone go into our 10-minute break before our next kapa. Nō reira, tamariki mā, if you are playing on the grandstand, please stop. We've been advised that there's some tamariki up in the grandstands, they're climbing up the ladder and they're swinging back and forth. Now the last thing we want te whānau is for our tamariki to get hurt. So please, matua mā, watch your tamariki, and tamariki, please listen, unless you want a growling from Uncle Kimiora, okay? I wouldn't want a growling from him. E hoa mā, and also just be mindful on our cheers on the grandstand. Ka pai, we don't want that loud seat banging, otherwise that's awkward for you if you're the one making that noise. Anō reire, e te whare. We have a quick 10-minute break before our next kapa make their way onto the stage. Nō reira, ka karawhiua ki te DJ o te whare. DJ, hit that track. Karawhiua.
Kia ora rā e te whare, tēnā koutou. We have some lost... Oh, whoa, thank you. You can paki if you Thank like. you. We have some lost property. Ka pai, we have been handed a green earring. Looks like it's made out of resin. Looks like a moko kauai type of design earring. So if you've lost one earring, come down to the side and we'll hand it to you. But someone's also lost a pūtea kāri. R. Melanson, ka pai. Manaya's just wondering how much money you got on there because she's a bit hungry. Just a little bit. So, if these are yours, come to the side of the stage just over there and we'll hand them to you. Ka pai? And another reminder, tamariki mā, please do not play on the grandstands at all. And don't climb on top of that ladder and swing around because the last thing we want is for someone to get hurt. Okay, so please just e noho, tautoko your hoa, your whanaunga who's here on stage, giving their all in this whakataetae. There's a little camera box just up the top there and we've gotten word from our camera video people and they're saying the sound is disrupting the live stream. So, mātua mā, please make sure those aren't your tamariki causing a ruckus up there. But also, just some more reminders. E te whare, no cameras, no photos, no videos, unless you're the official media person. We have local Gecko Productions live streaming our event. You can watch the replay of your tamaiti on their Facebook page or on the Te Arawa FM Facebook page. Ka pai. We also have official photographers down the front here. And I think I saw someone from Te Matatini making some very, very beautiful and amazing reels on the Te Matatini Instagram page. And also, mātua mā, once the kapa is finished, if your tamaiti's in there ropu, if you would like to get a photo with your tamariki, you must make your way outside the main doors and head all the way around to the side to take your photos outside. Ka pai. Don't try your luck and come in the hallway inside. It's out of bounds. And our storage kaimahi will tell you, Kyle, turn around and get back out that way. Ka pai. And also, just a reminder, be nice to our kaimahi, okay? We got some of our tauira from Te Kura o Te Kautū, me Te Whare Kura o Ngāti Rongomai, helping out on a Saturday, on a weekend. Ka pai o homa, so they're here. Ai, paki kia rātou. Mō rātou. Nō reira te whare, koa e koutou, I hara mai te tautoko I a Ruamata. That was pretty big. That was pretty big, Nemanai. Pretty That was a mean, big alright. applause. Ana, ko ngā pōko o tēnei kapa, ko Kataraina Mahutonga, ko Moko Nui Ārangi Edmonds, ko Mihi Ora Gage, rātou, ko Pirihira Pou. Ane, e karanga ana ki ngā kaitātaki o tēnei kapa, tēnā hara mai, ko te kaitātaki tāne, ko tai whakaia hamiora, ko te kaitātaki wahine. Ko te kaitātaki wahine, ko te mātoha rangitauira. Paki mai! Ko te waiata tira, he pōhiri tēnei. Whakaeke, e tipu e rea, mō te atea, nau mai e tama e hine. Poi matawera, waiata aringa, e kui e koroma. Haka, manaririki, whakawātea te reo o tai pōrutu. Nō reira e te whānau, kia haruru mai te whare, mā te kura kaupapa Māori, o Ruamata!
Kaupapa Puna. Te Arawa waka, Te Arawa tangata. Tēnā tātou I nei whakairatanga, mai te kaupapa, mai te manawa whenua, mai te hikoe mo te tiriti, mai tūku. Koe nei mātou, ngā pia matawera, e koe mai nei te mauri o te reanga kōhanga reo, ki te mura o te ahi, hei tāhuhu mō tā mātou tū. Ka mutu, ko te mātea te ai whākenei, he ori ori mo te pipi, mai te whakairotanga I te kōpu, whānau noa mai ki te ao tūroa, te matoa tūku. Ki te ao ngārama, ki te ao tūroa, e te pua te ira atua, e te koingo o ngā tūpuna, e te uria. Tāne mahu, ka ahine ahu one ahine ti, ka mana kura waka no te kura tangata hei, kura tike tike hei, kura motu hake ei. Nā umai e piriki a rongo mai koe. Te mauri a huru te puna aroha. Tō ihi tō mana, tō wehi tō tapu hei. Tua kiri no tua o paira, no tua whakarere, no tā ururangi I whakauru tapu. I te wakaurutanga o te haoranga, te tīhetanga o mauri ora ei. Ngā umai e hika e te kurupauna mu. Ki te tira whakamiha, ki te hunga whakaoha, e pōhiri ana ki tō waka whakairo nui, ki tō waka whakatere tere, ki tō waka whatia. Ngā huka o Tangaroa, kia pai ki tua mō ana o ngā ruhui, o ngā rupakapuke, o ngā rupakake. Ki te ai o tanga, ki te mari no tanga o taku manei e. Ko te wāta e whākenei, he mihi ki ngā rauringa o te kōhanga reo matawera,
o tira ngari ngā whau, o te kohanga rau, I Māori ai taku whakatipuranga. Tēnā, whakaranga mai! Whakararangi! Ki te whai! No te kunanga mai, no te panake.
Whakataro. Hoki wairua mā ki o makapuna, e tangi tonu nei, e karo, maranga mai! Ka kotahi, kia kotahi, ka pakaro e. Kia kotahi, kia kotahi, ka pakaro e. Hoki nei an, hoki nei a ki matawera menu, matawera kohanga. Kaupapa Māori, o Ruamata! Now, just a reminder to all of our whānau, there's a lot of whānau here to tautoko te kura kaupapa Māori o Ruamata. Please do not go around this little corner here to try and see your tamariki. You can go out the main door and walk right around to the back to get all your photos. Ngā mihi. Ai, tautoko whānau. Hi, so as you can see, we do have a lot of people leaving. We have a lot of people coming in as well. So hold on to the hands of your kids. Oh, we've been given a present, whānau. We've been given a present in the lost... No, not a present, but somebody has left their phone behind. All right, in the lost and found, it's an iPhone, one of the flash iPhones. All right, so if you've lost an iPhone, come up to the side of the stage and we'll hand you your phone. Yeah. Ka pai. But in the meantime, while we're waiting for our next kapa, we're going to hand it over to our DJ Anō to play a waiata during this break. Ngā mihi.
Tēnā rā tātou e te whānau. We have just been given word that one of our aunties here has lost her bag. All right, so if there's anybody that comes across a black bag in the shape of a moon or a crescent, that's the bag we're looking for, whānau, so keep an eye out for it. Ai, kia ora. It was situated in this area here. Nō reira, if we seem to find it, please bring it to the side of the stage so we can return it back to its owner. Kia ora. Ai, kia ora, kia ora. Just while our whānau are still making their way in, we do have a bit more time, so just reiterating on those house rules, whānau, please stay quiet, no talking, turn your phones off, whakaweta hianga waia pūkoro. Don't put the seats down really, really hard, because then it makes a really loud bang, and it does echo throughout the whole arena, so really distracting. Ai. Aye, and when our kapa is on stage, please remain seated at all times. The last thing we want to do is distract our tamariki, especially considering how hard they've been working to showcase to you all their kapa haka. Aye, aye. All right. Also, we'd just like to say again, whānau, no recording, no taking photos, no flash photography. All right, yeah, that's just for our tamariki as well, and because we do have a filming industry that is filming this entire event. So local Gecko Productions is filming this, and also it is live streamed on Te Arawa FM. So if you want to get those replays, go on their screen record, there you go. Ai, kia ora. Now, e te whānau, I'm just going to reiterate our emergency exits. Nō reira, our emergency exits are to the left-hand side with the little green signs above them, and to the right-hand side. So in the case of an emergency, don't run, just walk calmly out the doors and outside to the car park. Ai. Ngati ati. Ko te tatari tonu. Kau, torua kei a koe he waiata. Oh, I always get put on the spot. Ai, you do. Don't act like you don't have a song ready. No. Well, when I'm put on the spot here, whānau, songs just go foo, foo, out the roro, out the brain. We'll do one that we done yesterday. Not too sure how many people came yesterday, so might be a first time for most of us. Sing along if you wanted, whānau. Those who are famous on TikTok, pull your phones out and record it. No. Sing along, whānau. Tōku reo tōku ohoho, mapihi maure a whakakai marihi. And if you don't want to sing, just wave your arms. Nei rā te kaupapa ko te reo Māori e. He tonga tuku iho no ngā tipuna, he pare kawa. He mea hira e. Tōku reo tōku ohoho, mapihi maure a whakakai marihi. Tēnā koe torua. Kia ora whānau, kia ora. All right, e te whānau, who do we have here to support Lynmore Primary School? Ko whakapau ngākau te pai maunga, ko kaipakau te awa, ko Rotorua nui a kahumata momoe te moana, ko o whatiura te pātapu, ko o whatiura te papa whenua, ko te kura o whatiura te kura e tū nei. This year is Te Ropu Kapa Haka or Lynmore Primary School's first year competing in the Te Arawa Schools regional competition. Now, as a predominant English medium school, keeping Māoritanga alive through Kapa Haka has brought many positive benefits for not only our tamariki Māori, but also our multicultural community. Kapa Haka provides a way for our tamariki to stay connected to their taha Māori. At Lynmore, Kapa Haka creates a space for tamariki to express, uplift and honour our tikanga and reo through Māori performing arts.
We would like to wish our tamariki the best of luck, along with the many mokopuna who represent their kura, their whānau, iwi, and hapu. Homai te pakipaki! O ka neke atu ki ngā manukura o te rōpu, ko te manukura tāne, ko Callan Chadwick. Ko te manukura wahine, ko Willow Grayling. Ka pai kōrua. Ātāhua. Ko te waiata tira, ko te māngai. Te whakaeke, tama te kapua, te mōteatea, e noho ana au, waiata āringa, whai arā, poi, Kaitao tūroa, haka, whakarongo mai te iwi, whakawātea, ka tahuri ake au. E te iwi, ho mai te pīki paki paki, kia haruru mai te whare, mo te rōpu e whai ake nei, te rōpu o Whatura! Te la ana hera
mo, tuko! Ko pakata, huki au iau! Iau e! Ko patira, engeruru nei! Iau, au e ha! Ko patira, engeruru nei! Iau, au e ha! Pakia, umatira, turi pakia, wai, kakaia, kiakino. Ekino nei hoki! Ringa, torona, paima, Ana, oue, kakaromo, mai te iwine, kakaromo, mai te mokune. Ahoko, titi, o matau, e kaune, ia!
whānau, whakanuia te kura o Maketū. Ai, kia haruru mai anō te whare. Nui te mana e, bro. Ka pai. Uhu. Te roe hoki o te rātū, ei. Ai, pai te ki te ienei rangatahi e. E takahia mai ana I te papa. For Kura, that's, you know, it's their first time here performing at ngā whakataetae Kura tuatahi o Te Arawa. Bro, yeah, they're already up for the standard, eh? Kei reira te pitomata. That was cool. Yeah. That was cool. Rawe koutou. Ana, kei tikite, e tino hikaka na ngā tamariki, they were all excited. And you know, just koera te tauira o te noho tahi o tātou katoa I Te Arawa nei. He whakaputa I Te Aroha, I tērā hia kai I roto I ngā tamariki mō a popo. Te paenga o te ao Māori. Ai, nō reira e te whānau. To those of you who has just come in, I'd like to share with you a bit of a housewarming notes, whānau. So, please look over there at those green signs. In case of a fire or earthquake, those are your people to, that's your sign to get out of the whare. Don't make sure to not run because you guys need to be safe, you know. Kia ora whānau. Ka pai. Akua nei ka tū tō tātou kapa whakamutunga. So if you're exiting our whare, haria hoki o para to make it easier for those who have to pick up your rubbish when you're all gone. Nō reira, kia kaha tātou, lend a hand, pick up your rubbish. Yeah. O tira, hei hāpai, inga I te rōpū whakamutunga e tū mai nei, tēnā koa, if you're using your phone during the performance, please don't use your phone, whānau, use your eyes, and because if you're taking a photo or video, it could be quite distracting for the performers, you know. This is their big day, you don't want to take that away from them, whānau. Kia ora. Ka pai. Me te mea hoki, me whakamārama anō, maua ko Ruamata, I ngā ture, mō ngā tamariki e tākoro ana, I te grandstand, kei te mōhio koutou. How many times today have you guys been told to sit still? Yeah, there will be a security guard named Hone coming up soon. Better be careful, whānau. Hoha te rongo I rā turu I ngā kapa e tū mai nei. All right. He tika. If you see a kaumātua that needs assisting, haere atu kia rātou, āwhina atu, help them find their tūru. Nō reira, whānau, I have a bit of a little whakahihiko mai te tinana whānau. So if you guys could grab your guys' right hand and... Right hand, it's whānau. Clock it Get up. your right hand ready. Yeah, up above your shoulder. And then give it a big send-off like this. Whoosh.
Right, whānau, follow me. Pai ngā tamariki, your these hand. ones down here, Yeah, pretty yeah, good, you but we're not tamariki as seeing well. any mana waves at the back there. Yeah. Kei Get hea, that kei mana hea. in, whānau, get that mana in, follow me again. You got to pull your hand back. Pull and your then, hand back. Hui! Korite, toru, Yeah. rua, tahi, mana wave! Yeah, ka pai whānau. Hey, ka pai, Yeah. ka pai. Kei rei rā tonu tērā trend, eh? Hey, ka pai e te whānau. Ka tahuri tātou ki ngā kōrero mō te kapa nei. Put your hand together if you're here to watch Te Kura o Hirangi. Right. Rawe. Kua tae tātou ki te rōpū whakamutunga e te whānau, nō reira, kia tau, kua nei rātou ka eke mai. Ko te rohe o te kapa nei, ko Ngāti tū whare toa. Ko te pepeha, ko Tongariro te maunga, ko taupō te moana, ko tū whare toa te iwi, ko te heu te tangata. Ai, ko ngā kai whakaako, ko Shane Tipiwai, raiwa ko Rose Lena Ross. Ka pai, ko ngā kākahu. The logo was designed by Ngāti tū whare toa tāmako artist and ringatoi Haki Williams and is incorporated in the pari and tātua. It depicts ngā tō roirangi in white, set against Tongariro maunga in red, with his tupua tuahine te hoata and te pupu in black on either side. Kia ora, nō reira, ko te kaita tātaki wha a tāne, ko Zephyr McLaughlin. Ko te kaitātaki wāhine, ko Waimarie Maugu. E tūana te kura o Hirangi ki tūrangi, no te taurua mano māwha, te kura i whakatūngia ai, i te taurua mano māwaru i hono atu te kura ki ngā kura aiwi o Aotearoa. He tino aronga tō te kura ki te waura o Ngāuri, te whānau me te hāpori. Ka whakaaro nui te whānau o te kura ki te huarahi o ngā toroirangi me tūwhare toatanga. Tai atu ki te oranga tonitanga o ngā kawa, me ngā tikanga o ngā tifakaue, ki te mātā puna, ki tā te kura, ko te ukai pōtanga, te ahika, me te haukai ngatanga e tahi tino tohu, o te oranga o te iwi. Tēnā koa, mihi mai, ki te kura o Hirangi!
o. Mai te manua te ka mau e tiki a taranga. Ui manuara, whiti, whana, ara mai te toki. Aunge, ui e. Oi ki e. Akiri tangi o ki o tātai mate. I taku ariki, te hei te apā te tae te wherawhero. E rere a te aru wairua, e whake nei te manikurutangi ki te taumata tiki o taipiri kua. Ki te mata o tūro o matari ki tā pāpā e ara i te rangi pō. Mai arara, mai arara. Kia tārangi kāhu, tu hei te ki te rangi. A wai ana e te pā, a wai ana ki te ao. Te whakako te o te au i Māori, e ara mai e. Tēnei te mi kia tātou atura ki aru waka, me tēnei kaupapa whakaireira. E mi ka ona kia koutou ngā kai whakuame, ngā kai whakaari o tēnei whakatātai. Anei mātou te kura Hirangi, e tū whaketi nei. Tēnei pātere e whake, ka tīmata ki te tī o Tongariro. Nā ko awa e heke ora. Ki ngā iwi o Ngāti Tūwhoretoa. Ngāti Rangi, me te awa o whanganui. Ko te moko puna o Parekino, anei te wata whakanui mau. Reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kauri! Ka hure aku ka mau ki te kahurangi e. Ka papa tua rangi a tāne ti kakapai. Te homai ka wai mani ki te tihi whakatawa ko te opo pitua rakei poho. Ai, a te kunenga te tataheriki. Ka tā whakaerei te mātūtū, te hākerekerei ngā tūwhanga. Ngāti tūwhare, ngāti rangi, me ngāta ke whanganui. Ka me
Rotorua! Te Arawa, hei moko nui! Hei mokta, hei Mawari, Papawa, na Pitapata! Ruana, Makarua, Aue Kakurie! Ruamata, Takwata, Taruku!
Paki mai mo te Kura Hirangi! Tēnā koutou te Kura o Hirangi. E te whare, kua tai tātou, I te mutunga o te rā, te mutunga o ngā Kapa Haka. Well done everyone, we made it. We made it. Kai whakawā, you've made it. Kua mutu ngā mahi I tēnei wā. E te whare, as everyone should be aware, te Kura o Hirangi, our group who has just finished, was our final group for the day. Prize giving is still scheduled to go on at 4:50. Ka pai, we've been running on time today, which is awesome. I just have a couple pānui, or a couple mihi I should say. Ki ngā kaitautoko o tēnei kaupapa, Te Arawa Kapa Haka Charitable Trust, Whangamoa Trust, the Rotorua Principals Association, Rotoiti 15 Trust. Tēnā rawa atu koutou. Anō, e tehi pānui, we ask that everyone please leave the room so that our kaimahi can come in and clean the room again before everyone makes their way back in for prize giving. Once the doors open at about 4:45, that's when everyone can come in. Te mea hoki, live stream, prize giving is being live streamed. So if you want to, you can go home and watch live stream online. Anō nei, prize giving, feel free to come in and leave as you are. The doors will remain open. So I'm going to throw it over to our DJs and we'll see everyone shortly.